Walang kwenta yang binablog mo. Sarampiting ka, mangibabain ka, Ilocana ka pa'y nga rudmet, salbag ka. Para kanyang kanakday to'y takastoy ti kinapait mo. Madamag kuman kabsat. Apay, anya tinagsarsarampiting ak kanyam. No kastoy nga, kaririing ko pa'y mo't. Dahi tati bumungat kanyak nga comment. Ay naapo ka. Nagmayat nga bigat nga. Kaparyaan pa'y mo't ngargayang ko na eh. Pagriingak kat ko ah. Nakitak na iti pariyak nga naglalang to tanatuduan garod. Abayag na kuntot, ha, nakaraman ti fresh nga pariya. Adya nga naluto, namum kabsat. Las nga pinangan ko iti ya Malaysia. Tatakot, mga nakdapo kanyam. Kitam daytoy. Para kanyang kanakday to'y takastoy ti kinapait mo. Namiss ko mutun ka ti mangan ti fresh nga pariya. Aglalo ta nabasak dahi nga comment mo. Tata, kastoy ti kinapait mo nga kunakon. Haan nga naluto nga pariya. Naluumpal na naluum. Dag after that, medo sumam ita, naluum. Musika, permi unay ti pait mo. Paglagay ng tawad, igos na. Tano da igos na, kas naman si katay tam. Ma'am, kasi sa ugalim. Napait? Kas napait mo? Parigarod ko na nga, haang nalo ko to. Bakit din ko namin ko, saan ko kayang tilmunon? Kahayak, para kanyam. Uri na beg, kang nanganin nga kunakon. Paet? Kasta sika? Ngayon, dapat ko bukol na. Para kanyam kinayak. Tanong maiparamdam ko man nga kunako, no kasano ti kinapait mo. Naimas ti parya, naimas no naluto. No kasi nga naluto, napait. Nga kasla ugalim. Amo no niya tinagbasbasulak kanyam ta. Tawagan na ti sarampiting apay. Sinarsarapiting kan? Baka uunay kayo, uunayin na aya. Burasak man lang dagiti bunga ti paryakon ta nagado ti bunga na si kayo. Agsidanak man ti naluto nga parya. Timbag da yung naluto nga parya ta naimas. Mati nga naluto tatanga kang kanak napait nga kasla si ka.